Mai ku koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bikin rei nek la mai thun riu dare. Asai chaga bu dari gru na kathum kum sing ne ni chi na charuk. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the ko. Gaanphiu January dari gru na kanai. Ireng naga mai nam Gaanphiu district kau. Chang thing kan mai re private kani passenger gari azu tat kan nu makna bambam the. Lum nu mai cham thilai na. Ireng naga village rui. January 3 ru na kanai Monday lau tuan kuang ru zang karui ireng nam khau chang thing ka hau kan jongi mi tai suspension of operation group khau ka zau mai Gaanphiu rui kuangi tu na lumsi menun rui Sunday zingbang dai ireng naga leng mai nam khau gong na public property azu su kasi kan jongi kum na ireng kai luang gut ni mai gate ni sura lau kan jongi tu na sa kane inbu na nam mai tuang memorial stone khau Guikhanliu khani stay away tu na hilau kan chuangi tu na cham te ri ti thai kane Gaanphiu nu mai khongi tu mai nun rui ireng naga mai kai long khau ban sin ka zau na gut na po chai su ka si lau kan mai khani Guikhanliu and stay away tu mai lat kang ireng mai tong memorial stone khau hilau kan mai ta tan na nu ni mak mai indau na Guki mai nun rui naga mai nam tat kan ba mai chang tai thing kan chuangi chang thing kai ba mai lung khau kalan khong khat makhai Zang khau Gaanphiu leader re tu na sa mai pu akhadwe ireng tong village chairman ta ko suwang na kapin kani tu na sa kane kum na chang thik mai zang tan tat kai pini tu na warning ti kani tu na na mai nun ri sa indau kane cham thelai na ban sin sin mai kuki underground cathers tam ru daw ri ireng nam dang khau civilians te attack su khang tat ba me kani koi rui suspension of operation tong ground rules tu an metan tan ba me tu na sa kani cham thelai na kuki mai nu mai nun tai rui ri ban sin azu silaw na security forces letat in sam ba me tu na sa kani tum na mi tong lam khaw viral video ni nai ba mi tu na cham khaw dai hi kane mi da khaw mi ton cham hi ba mai lung khaw ngan na ireng nam zang khaw lat lu pa nu mai zang rui lungai mi nai ba mi tu na cham de report su kane Infal January tarik ru na kanai All Manipur Students Union Rui Board of Secondary Education Manipur khani educational authorities concerned khaw in sam nanun khang textbook hai kagan chana tipat khang appeal su kan the authorities concerned rui textbook supply chain hai top priority khawlau khang sang hoi kani tat kan me kan khaw kumna textbook ti pan nian me thiek tai sulau dat ma khang sang hoi kani in sam nanun tong interest khaw academic materials sai kagan chana state khaw nai my school goi khaw tai ti tang lau khang amsu secretary general amsu headquarter as Lanba luwang rui katong statement kau appeal sukane textbook print suni my paper lam kau High Court of Manipur kau case hai nai na ba mi kum na amsu rui student community khang ka khat law na contractors nun tong interest kau tan sulaw ma khang appeal sukane contractors nun tong interest kau tan sutan kani thai insam na nun tong textbook hai kagan kau print supat dat nga magbam nu wi na sa kani mi da kau amsu re bosem kani concerned authorities koi rui independent suna function sulaw khangi sang hoi kane Infal January tarik ru na kanai internally displaced person nun re protest ran na tatkai ba milung khau Governor Ajay Kumar Vala re January tarik ru na kanai Monday khau buffer zone to my Manipur khau ma ge tu na sa kan the Governor re mi tong lat bam high coordinating committee on Manipur integrity khani IDP strong representatives nun le meeting kariu kan megan khau sa kan tonge IDPs man sai phai re kaniu kai ling thang di lung laudat khang demand suna protest tai tat kai kan chonge kumna IDPs nun rui government khau demand suwang kan mai thau sulau mak na ba mai ti hai nu ni mak mai indau na governor da memorandum summit suna ariu kan chonge protest tat kai ba mai IDPs nun tai rui kan new kai ling thang di lung dat ni mai deadline hai government authorities rui ti thai pani na de tu na slogan azu kau kane protest tat kai ba mai nun rui takhel lambam laikai khori ka hau na lok Bhavan Tadgut Khang Guangkan Mai Khau Kai Sampa Junction Khau Security Forces Rui barricade launa dingthing kan ne protest kai gai kan mi khau law and order situation padnu mai tuang nai mi zang rui infal tuang kabam azu khau security tan na lau kani security pang khau tai rapid action force Central Reserve Police Force kani Manipur Police ka zau kani security force nun le pri ra kan mai tang kokumi khani IDPs representatives asak the governor Valale ariu khangnu lau kan chonge Kokomi convener Khurizam Athoba ri governor da ariu tang na chamla minun kau sa indau kan methailai na governor ri Manipur kau buffer zone tu mai ma ge tu na salo meladbam sa indau kani kumna kani tu memorandum te formal suna che kau Monday nung response supani tu na governor ri salo meladbam te sa indau kani Infal January tarik ru na kanai Manipur Congress leader khani Lok Sabha MP Angom Chabimol akoi zamrui BJP late center khani state governments da pianmak mai indau na Manipur kau rule of law hai
มาเคตุนะสากันเน BJP government ตะเปียนมักไม่ลัดบำสากันไม่เขามณิปุรเขาลัดลู่ให้ดีทิ้งสังนะนายบ่มีให้ BJP ตรง double standard government สังรีตุนะสากันเน BJP government ตวงช่วยมักไม่ตานเรมณิปุรเขามันใส่ภายในริกรุกอินบูไทยตั้งกันเทขัดนี่มันใส่ชิงริกรุกอินบูให้กันอยู่ไกลเขาลุงเต่ามักนาบำเทตุนะสากันเนสันเดนงสากลบันIngudam Laikai, Infal ko Political Conference, Women in Politics, Safety Constitution, Safe Democracy, Safe Manipur to my team ko, tat kai kan me khau tai MP angom chabi mol akoizam re BJP ta, pian mak mai lat bam hai, sa kan chonge, government re Manipur ko buffer zone to my ma ge to na sa indao kan mai, Senior Central Security Forces re MP Okoijam ta buffer zone to na gudnu mage to na thingkan chongi mi tai Bisnupur Lechura Chandpur district ka khawe Chandel January tarik ru na kanai anal minun re kan yu tong pu pau nun ta chakhwang sulau mai ngai anal petha ni alum kum singai na chui na charu khau kan yu tong history ka loi na ding in dau kan me khau anal hainaga de kuki rap mage to na sa kan the anal Khulen village Chandel district khau tat kai kan mai anal Petani alum kum singai na chui na charu khautai anal community tong ethnic identity ancient history folklore lam kathai gai kan ne kumna anal hai zai khani history thailai na naga de tu na sa indau kan ne Tamenglong ting nai lon chagabu tarik ru na kathum kum singai na chui na charu lauchuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than ne chagabu tarik ru na padai kum singai na chui na charu lauchuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than ne Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten re ka ngan mak nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei